kilo 10 da mutiyere. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah baba wange. Mami kilo 10 da mutiyere. Zaga na kugema. Kugema baba timbanja kugema mukifuba nti nekanga nati anti nzo wange yo zaga na mugema. Allah kilo 10 da kawunga ndi. Kilo 10 da mutiyere. Nkuletere mutiyere. Watuko bakolwo otyondolyeku kwa bulungi. Ayo nteranga okuwa abantu nabalisa ku bulungi ayembere nkali kufuna buyambi bumala ogwira akabamba ogwira akasoda ogula kubikiya kugwira akatoke aisha Allah tusabe tukayiwalani katonda twidafuna obuyambi tomala twida kubifuna emberi eyo barakallahu fikum jazakallahu khaira fikum barakallahu nkuletere ku nekiro 5 ede bidandali ono taso ojja kuyaku mpola mpola Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Gamutoide saba allo mugabirizi oyo ayongera okubagabirira lauma amina aba obulamu aba amani mukole mufune why media why media your best YouTube channel why media omulungi ali kwa why media bambi kiri nche mukola kubanga mutukobera kitwizamu amani lasaba yakabaka ali kusubscribing to go ahead and subscribe like and share our videos ninzo we muyazidi olisigira ngawe muri kumbana nzine timu yange tuzeyo ku bitundu ebyemayuge wo mukyala Hamida nankwanga nabaletere mbozi eyo mukyala Hamida engono yafuna obuzibu bwa maiso mu bukulu mu bufumbo omukyala ono yazalibwa nga mulamu bulungi yaje yafumbirwa n'okufumbirwa wabula yali mu bufumbo abaana batandika okumufaku mu ngeri etategerekeka ekyavuira kuno omusaada okumugoba Hamida kiyasalawo kokola kwali kwira waka wabula nga biri bityo Hamida inajja ngabona nga amaiso gatandika okunafuwa nga gamusiriwa nga amaiso gafamu kutogeyano Hamida muzibe era kino tikyamala Hamida yafuna n'obuzibu obundi nti amagulu gali nga malamu wabula gona gatandika okunyala wendogerano era yafuka mulema wa magulu tasobola kutambula yewola bwegalule naleta embozi ye ku mulundi ogwo nga tuli kusaba ku buyambi nga muri kubona embera tinungi ekiyumba ebyokulya azira ali wano ayenda nayamba wabula oluvannyuma olw'eigulire eyo omukyala yampako ku akasenta ak'emmere era nga ndeetereko ku Hamida emmere atumuwe wabula nga okusomozebwa kukaaliwo nti bingi Hamida nga woli kubona azira byasulako asula ku lupaali ekiyumba kitona azira ngoye dayambala enemerera temala buli kintu azira bambi munaku musoga amweta muwafu so leka twogereko kunaye tubone embeera nga weri tumuwe kuna kamera kamutumuletire mbako ndi yazidi yolisigira ukamera ntambwire nili chain iratuje wow Hamida baba kale le chain yotereza kamera eyo nankani waya eyo baba mwana muwere wano muweraho tuwera obulungi nze nja kubagano olabe kuluya ndakuba kuliya sasa kyakola obere oli kufumba mba ndi kufumba toli kubona so Hamida tumwagena ali kufumba gano ofumba bishi dandali mama biro byokuya dandali eri kuno ayo nebonisa engeri muzibe yofumbamu baba buti okutegera nga muliro gugemye gutumbu iko wira muleo kwa la akbar baba mpulira ntyo menkolechi wanko bakolombu kodi oliso oja wagema mu bati bili kutogota gema mu nabo nagwaso bati gwase ayo babitandise okutogota biti bimpa amani okuba guzimye bikendeza
kakati wemba nkumye byajaki byayongera okutokota namana ekitufu bikola ki birimu omuliro era obisirira ebiwamu amaadi namana ekitufu bikola ki nanoonya ekivuera nakuva wansi gange fukira mu wafuna amaadi wayongera mukayi weizaako gange fukira mu namana tibijja kuyandye yo kwengera ku byenzirako ngendala ikunuma uteba kulonekeza obuko abaana bandeetera baba nze nina emikwano n'oyo mukaali oyo gwenda kuba oyo mukaali oyo muka omwana nge yazimba wano andabirira allahu akbar atasiima muki mulogo namutemu wafuna emikwano kale mingi nze nebisanga bulungi nga ndi mulamu baba kyebisanga bubi so wobanga mumbeera ng'oli bulungi mu bulamu kitegeeza nti webisenga bulungi niba ino webale ino nze nguli nafuira munumba mulera ngo nafuwa n'endala kale obulamu kasooka tuvuye n'obulamu butambwire butya twalekanga kubuuzira bigoye biki endala endala enuma ebigoye era biwandikani bino kodi nakifuire nako baba obutulu bulungi webanga nesente ogulako obutulu obunze bwenkoba oba bwandongola nabo ti ndizonto kyotegeerawo kyokubye era mumpulire nkobye ebigoye biwandika nabyo baba wankoti njafuna ku bigoye okobye otya oti nakuleka ngoye ozira ngoye wakuba oti biki onkobye oti obutulu bulungi titegeera bulungi statement okwambala kuno toli kubona kyakifuire ofuire nti era anti noobwo nguli ndi mulamu ngunafuire oba bulungi awo menkobe ntya baba kyaida kyamala tinekyo kyaida tikikairayo n'olugoye nibona midaafoire olugoye luno lwafoire lwali mwaye alufuire obona nga zipu eri munda ekikaawo wena totegeire nga ofuire olugoye nva kwegema ku nti me naabona lunono olugoye baba eddali nga seriyati nga dikoma kule nga kuliko ebintu ebinerengete obunerengete biti kati saawe no dafuuka binandi bino bikodi biki oba byeta bati abana enfungo bana ebikizo tidi ala mwene naidie nakuyange mwana wange nakuyange nyenina ya kitalo baba wange engo ebyokwambala nzira ebyokulya nzira enumba nzira banange mwabona kwa muna kwafanana ati ate wansi wayimbira katogo ka bizibu nayimbira empalama n'olukogolo baba wange biba biti ebyo begaane wokola nti empalama eneba nzito tobona ngomeneka mmeneke ate emala yazimba guma okola gutu ewukeranga bwerukumale yakuluma wajiwira ku mutima tobona nga baba bizibu byamaani ebyo oh my god nze nankwanga nayimbira empalama n'olukogolo baba wange nze gwali kubonaku omugalo omwisenkwange yali omukazi w'ekitiibwa allah kino kinene baba ensi ogyewuunya ensi njewuunya ensi njewuunya wow kale nairi kuku wano nakola kukuba nange anti nankwanga ali eyo ado bayinda ku buyambi ayi banange bona embera yalimbi era mbere nga nkambata nanka nti oba ndifuna yoku namba yoku ampe yoku kwa kantu ka kona mfuna yoku kona nga buli kantu aye embera musoga kati bembere ensiba berenga bikutuka aye ngo omugezigezi era eri omukyale yampere yoku kwa kasente yakali jogwire kuku nankwanga kumere so nze nguze kuku njikuwe tubone tomana kayebole akaye katonda asobola okutuwa ekindi barakallahu fikum jazakallahu khaira fikum barakagwa nsaba mutoire Allah abayikize bambi namugala wakoze ekyo nsaba Allah akuwa obulamu akuwa amaani akwongera okukola ofune ayongere nga atugabirire webale ino kale kandete ebintu efe mami dompe ku ebintu bino mpereza kuku nani ali awo kumpi oidi enumba eno ntono ino enumba ntono ma numba desuga mama wantu leta shaira aliwo wa mufuni bana wa alikuwa nakana kwa shaira kwa baba polo pasta luyaida
namulaga kunga kali muno kalwaire kali kuninkanira akona akana ka mutabani wange yali yakafwe emyaka egyo 20 okay. Wow, tusonyiwa okuteteganya ng'oli kufumba ebidandali byo kira 10 damu tiere. Allah akbar baba wange mami kira 10 damu tiere zaga nakugema baba timbanja kugema mukifuba nti nekanga nati anti nzo wange oyo nzage namugema Allah kira 10 daka wonga ndi kira 10 damu tiere nkuletere mutiere watukoba kwolwo otyondo olyeku kwa bulungi ayo nteranga okuwa abantu nabalisa ku bulungi ayembere nkali kufuna buyambi bumala ogwira akabamba ogwira akasoda ogula kubichi okugwira akatoke aisha Allah tusabe tukaiwala ni katonda twidafuna obuyambi tomana twida kubifuna emberi eyo barakallahu fikum jazakallahu khaira fikum barakallahu nkuletere yo kunekira 5 ede bidandali ono taso ojaku ya kumpola mpola Allahu akbar Gamutoide saba allo mugabirizi oyo ayongera okubagabirira lauma amina aba obulamu aba amani mukole mufune ampe anongere n'abakazi bona obenda baba ndi musiramu batukoba bana ndi namulala baba akongera abakazi ozalenga babiri nganze inoko nabiri bwendi kusabira chaine tujja kuzaala ndini munango oyo tubita naye ali akuliya baba wange yena muzalenga gatya chaine batuwaire iramu atoye nasinga kwenda mwana okusinga chaine ndi obuzibu bwaifu gatya amami nkwete yo kunaka sukali ekira 2 barakallahu fikum jazakallahu khaira baba nsabage mutoyire ala abayikizeewo buliga mutwala omukono muti bidenga bingi biti amina so sukali kwidira nankwanga sukali uno kiro 2 akbar barakallahu fikum jazakallahu khaira baba fikum barakallahu nzani wisente anga mwene baba wendo feguluma irendi buli bandofu mama ange yali mwisema chika okuletele mukono obujani bwa lwenzoli ba mukwano 5 banange nsimye ino baba barakallahu fikum jazakallahu khaira baba webutola Allah abayikizeewo amina nendo nonga okachayi nankwango kwa kachayi ekile kuluma tifune ku buyambi malanga wena linsubira twida kufuna insha Allah nkoere nkuletera kukuna emiti gya sabuni ebiri jijino ono sabuni bamweta nacho sita barakallahu fikum jazakallahu khaira baba gemutola saba Allah abayikize abagabire nga imwe mugaba amina so mami no obuyambi bwenfunye kuku aye nsubira kanje ndire yononie tubana bana ifwe banatubona abasawo ni banyabo nsoko kwebaza mami soka webazo omukyala eyatwere kuko obuyambi buno mali omwana wange neyanziza mama neyanziza ino mama wotola mama nsaba Allah akugabirire akuwa obulamu akuwa amaani okole bingi tulye ku buyinza bwe n'amaani ge n'okusaasisa ku n'ebirungi bye nga bw'ogaba yena bw'aba akugabire mu bingi eino mama oyo mwene buyinza w'ekisaidde okusaasisa n'emirembe atalya z'amaanyi abayidu batebakolera mpeera barakallahu fikum jazakallahu khaira Allahu akbar nsaba akukuume akuwa obulamu akuwa amaani okole akugabire ku buyinza bwe n'amaani ge n'okusaasisa kwe n'ebirungi bye namukize omukko n'abato Allahu akbar awifa basam tudamu al-Fatiha amina bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin tene mami eyo katonda ajiwulire eyo katonda ajiwulire eyo edindi aliwo kudiwulira yeyo mbi so bambi mami webala obuyambi bwatuwaire kuku obutaire kuku
Nankwanga akaseko aye basaba ne banyaba abatuyamba kuko tulese kuko obuyambi buno olwokuba ati Nankwanga twava eno nga ali kulambuka obuyambi bwe bulemye Nankwanga akeetaaga nga muli kumona azabya kusulaku eno n'enumba ye koona ti okwingiramu tienda ino kugema ino privacy ya muntu ayali wobonanga kiswise kyayini balaga ebintu bino bibone tienda ino kulaga privacy ya muntu ayali wobonanga ali bubi ayenda kuyambibwa Nankwanga asula kubisampa azira masuka asula kunzina bine bigoye bikutufu bambe byasulaku nebivuera ndibona bivuera embera tinungi muno ate mwafumbira oli kubona mwafumbira muno mwafumbira omosi no niko banga wandi ni wanaba era guno akawo wako omosi era kamala kamu kubabonanga mukazawo na kyosi so bambi embera tinungi asobola okuba nibyatuyamba ku mutuyambe wabulanga okusingirala twende ebyokusulako oba n'omupaliso osobola okutuyamba ku n'omupaliso wawa ku Nankwanga omupaliso oba n'amasuuka osobola okutuyamba kuku oba ni engoye oba n'engoye osobola okutuyamba ku engoye wawa ku Nankwanga ku ngoye oba n'engoye abaye obanga okwenda kutuyamba ku n'engoye ayitompa iwe duwavuala muno sule ye byakudibirira osobola okutuwa ku ngoye empyaka obanga oli kwenda okutuyamba ekirungi kye weeyendeza kyendeze Nankwanga so nekyo so mami buno obutiere buna akutambuza ku buti ekira 10 baba nja kulira irala oide okulya mama nabiryanzala nja kulira irala wankuba oti tokainda ko bidandali oli ni alusaza ibutitidio nabita woti andese bidandali byembeire nsobola ebidandali bino ndina alusaye nemere yange era kuncha alusene myekatone ndite paka kuulira bubi era omugala mweno ena banene sebitani alumuka yangulya ku pani era sayo no nali muki munda muno mwana angulire pani we bitano nali yako nakana ke kano kasha ibaka baira baba tikirungi kulyanga mwidukulu wakulingirire sawe ndabaidukulu bange ukidi abakukuma muntu ambisa obulungi kano bati baidukulu bani bangenze Nankwanga kuba bankuma olira wemba soko sese mu komuliro mali tutava nunga ebintu byaife ebidandali byaife bikonye kai obuku ni buno ndi bona obuku bwa mogo de baleta kinji baby bitoko ite de bandereta ku peini mbisi bajere bali kusala ayi muna bandetera ni mukali alete nku mwana iwale ayi mbisi ayi dibetu dikalimu yongera mu ko obuku obo yanziza tonda wange yanziza mama so tuli wano Nankwanga mama muganda wa mukali bana bakuyamba yambako ole mukadali yafukoti mwana wange ndina akasosi akandi mama akuya ina akasosi akawudamu ndina ina gatidiri kupingira bulungi kaka no mama bairende sanike kuliwa mwana kuliwa mwana toliva kusinala mama kutonda ngoli abiga tendeta bala muguru ni musi ntage mere yange no Toto kumbali mbali obute tovuji wirampo ngokorede buli umedoza ati obujabu bwanko kodiriye muna ndeka kayito tamutola mali baba chagawo mama nze ujo wakunjo mbona hino jemukoze alabayikize mwanange yongera kaina mutere aita kale kuyuba gano munga ludange Nankwanga obutiere tasola kukamba ombusule wanse okudibuli abwendo otikabiri ki baba oliowo aligulira gukubaga gukole ino
So obudandali bwe kujja kuli otya bwe kujja kulira kuki? Odandali ewo. Namwela bakujja kundeetera mwogo. Sala akatogo. Ndiye paka kuwulira bubi. Hey! Iba nanfunye omukisombi twatwanirire katogo bana negomba akatogo. Oh. Nandirire kwa katogo kanankwa. Kobera lwolira. Nze byange Katonda n'asuula awo titegera bwe nja kwira. So nakulekanga amagulu gakuluma gali gatya embeera eri amagulu eri etya? Baba nkali kufuna kubwidandabyo era galumanze Hamida gwobona nankwanga titambula nekula bwekulule paka magulu ganuma baba magulu ganuma merero naluseru manze mbu adafakaro kikuluba wakiwira munenga kiri alusa ana muzeyi wange ewo za bwidandabyo mbutolawa amakenda galusazi makenda galayisi ino yakasente kuba oti eddagala lya lusazi jasi nina eddagala bagaba eri amabwa eridandaba amabwa no kuba alusazi kitegeeza amabwa ku mu byenda oba ag'omunda ajasi buntu busente bwa kugula eddagala ebyo amoxicillin metro biki ebyo amoxicillin namulyanga ku ni buno bamweta ameprazole owa green obusiiti gala makenda go busiiti sitagabamu obuntu oti bulo bateno gagaba kumchali eno nagatandikirwa gona nalyangako nga nine sente dange nga ngule eyo mu hospital yeiganga eyo bampa makerenda naira nago mukasawo gati alusona mwidanda byeino etawona naje no kunani kwa Luvera ayetawona yona banwa ku bya Luvera nanwa ino baba nanwa ai ekyabona omukenati mama nge yali namachika mukenati byagana si so ebyokusula kubona nga oli okali bubino endola idda ku bino ebisampa baba tiera nakune kutusa nsulako ebyo byobona ebyo tibiri kutiri kuna bulangiti webwika bikibuti kyoli mu kiwebwika baba bulangiti ntolewa tone bigogo ebyo webwika bino biriga ibona tubisuka bino ebigubogubo bino ebyo bikutukutu bino ebyo nze bino ebwika ebikutukutu ebyo nze bino ebwika ndikibona imama tena nakushigama ku kiki nayi mami kino kyeyebwika bana embera tinungi so mutwambe ku kwasobola okutuyambako ko ni blanket tienda kulaganga bintu bya mami ngeri ya sulamu ayi ali wobona ngembeere eswise baba toli kulagalwa kweyendera mami tienda kuswaza engene embeere eswise mbona ngembeere eswise no baba toli kulagalwa kuba nti oli kunsekerera wabula oli kuliraki ena kuyangenze twakafuna sobola okutuyamba nankwanga bwenfaanana baba ate kino ekintu bakimpa bubi nalindi bubi baba bakimpa bubi waliwo omwana omulenzi yaida wano yakati mama iwe mulwaire oti omukali agire kwogeza ku bintu nti be baba nzira ati ozira nti ati oti bwosula nti tibwensula nga nebwika akatimba ako kensiri kempumba menebwika nalina akasuuka nga nsiba ku bigere oba ni kano katundu aba ni kano nga nsiba no ku bigere nti mene alambala mwana omulenzi yayimera wano yabona wa boda wanani omutembe nga ali kubita owagantu ago yangulira oguntu ogwo bayagugula sente imeka yabwe yansula kwati mama ndinankwanga obona afu wataswaza bantu baba nebaza Allahu akbar kale ngawe mbakobye olwo muri kubona luno ebiniga bino mami byasula kunankwanga kino kyasula ku ekiwempe kino taziza mupaliso somusobola okutuyamba kuku n'omupaliso tobana toyire ntwaita nankwanga omupaliso saba Katonda abagondekezere muri kola byabyo nobo oli awo abitemu omukisa tufune sente mbaraka banange bana bange so Allah abatere mbaraka
kale webayo kwa inengo yasobola okutyamako ku nengoye omukyalo nazira nga muli kubona asula azabya yambala nga wali ate wali so mami nse nkubwa ineko aye baba nze nsimye mwana nga ndi kufumba ndi kufumba tuli akatogo tama tulia nto tuli akatogo ninze tena tulie tusanuke olwa kino Katonda kyatukoleire iba n'omwavu asanukira ku katogo bale bafumba mutyere basala enkoko awo ifa tuli akatogo baba nali n'enkoko dange wano ayo lwatulubala enkoko dange dayo langa amagi tidie Allah barada tidie dajanga kitwedi kya mutulu nesowani 50 gati kawule otoidiyo towira nankani nane sowani 50 kawule najja okulinga mu baafu nga mulimu esowani 6 olugero lw'abasoga ebukoba ati ogeda gaino otule naki ategera ekikobo omutulu bamunigiriza olemmera alyanga nunja mwena abona ngaganya mayatola ibo walyanga olowozanga oti omuti yetemubaire enyama aye nga mwena agikoze eki nkobera watagedde tivo omusoga yaleetera olugero olwo ogeda gaino otolya na mutulu nti woba tali kubona minofu yegiri mwene gagiryanga yakati muna ati baterere kunya batere kubugumba so enyama mwena alikola ki ali kugirya kale bamingoloire nkubo inako baba nsimye simira nze nsimye ayo mugaigai nze nsimye ayo mugaigai n'abagaye nze nsimye ayo mugaigai nze nsimye ayo mugaigai n'abagaye nze nsimye ayo mugaigai baba nze nsimye ayo mugaigai n'abagaye sabeka twali muligo baba nze ku Bugade Primary School nali mukini mama niyandobera okuntuusa Kampala okukina ng'akoba ati bali kujjako bajja kukuwambira eyo webalina twajja idinda twakina twaba bakubiri airoza idinda twali baku akati abali kujja Kampala direct mama yandobera akati muna sebo Mr. Ngamba niyali headmaster yakati alo Mr. Ngamba ezawo twala mwana wange bana yeye mukazi mkenenga sikataludi bulungi yakati wewe nataka peleka mtoto yangu waende wakulie huko Kampala kama wewe naangalia kitu kingine waende wakule mtoto yangu ati baja kulia mwana we Kampala wanakwenda kukula mtoto yake naenda kulia huko mtoto yangu Kampala mtoto yangu hapana jua town Taidi town wali buti wandigezo oti akati nga Mr. Gundi takutwaire eyo Mr. Ngamba obona abasale batufuisanga emirimo emikisa abaira mwana iwe wow kale mami ndakwira usubire tunaba tufune bujambe kai ndakwira bano waka ntegairewo fule katogolole ne yanzizo muko mutire Google ya paka kuwulira bubi nsimye ino nsimire irala irage mbako kawulire nsimye godi omugeigei nakoba nsimire irala nsimye ayo mugeigei nabagaye nsimire irala baba nsimye ayo mugeigei nabagaye nsimire irala mama nsimye ayo mugeigei nabagaye